Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Marie Chris iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Duan dagiti anak mi kinilakay ko. Ngam kanayon kami latta nga agapa. Adu dagiti banag apagkontraan mi. Uray simple lang nga banag pagapaan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marie Chris, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamat nanda ito inlutom asidaan, Marie Chris? Nakap-apgad mat? Dayta ti sindami kadagiti anak ta. Ay, Si kalaang matinagreklamo akasta. talagamot ngamin anaapgad. Iti ko namkit di. Napili ka launay iti makan. Ay na, nang restaurant naklakuman sa ak nagawid. Diin ka mang restaurant. Ilutuan da ka lang arudan iti kanam. Agreklamo ka pa lang. Makapauma. Nagbuntog mo ti panagpataray mo. Amumot amaladaw akon. Agreklamo ka manan. Kita man nag-traffic. Naglikmot ka kumangamin tapno saan amat traffic dito yung main highway. Amo nga dagtiltiliw iti dayja banda. Kaya't mo amatiliwak kat agmultak iti dakal. Anyat orasan ni. Maladawak manan. Sikan ti agmaneho. Ni. Papanamon ngay. Ay, amumat ajak amot agmaneho. Hoy! Aldrin! Agsubli ka dito, oy! Ay na, nakamisuot ka manin asimrat dito'y office. Apay, ayan. Kasano? Nagapa kami manan kanila kay ko. Da kayo ang talaga. Kanayon kayong mitlatan nga agapa. Maumumak nga rudan. Sapay nakaungungat. Basit lamay bagak. Sintiran na. Ay na, lambing ang mat ngamin Amangan mat no kanayon ka nakakusila. Kasano ajak ko silapan? Kat naglay nga agreklamo. Di na pa'y mat ammo ti makisarita iti nasayaat. Unay kayon aya. Oh, data phone mo, agriring. Apay nga tanga umaw, awag man ti buisit a lalaki. Katsong batang ngamin Oh, apay. Nadalang damagag. Amumat nga adak dito yung office. Awag ka nga awag. Disturbo ka. Sige, saan man langad? Oh, nangig mo, friend. Kasjay kami, akanayon. Ay, Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Talaga asan ang makadlaw na diya tao? Bukas kay wala ka Amo na na kaya sa pikas to aking aklase ato ka. isip. Ang pigpigsan nakit din. Agkanta pa'y. Aguray ka man. Mga pangako. Ne, sabi nga nindam mo ti music. Ay, nakadagdaga rin ay ta music. Nagsakit itilapayag ko. Paborito ko tayo yung music. Nita, Anong sayat? inon naman. Anong tamis? Ay, no. Oo. Padasam nga itapan ti music ko. Pababaan ka dito ilugan. Kasta? Isardang mo nga rod ta bumabaak. Isardang mo, kunak. Bumaba ka? One. O sige. Ala, bumaba ka. Kat makamukan itibiyag mo. Talaga bumabaak. Bastos talaga na ya tao. Imbabanak dito Awan pa'y mat kabalbalayan. Kan, awan matatao iti na ito'y alugar. Hello, Nanang. Ada ka din ni Tatang dita? Da, apay aya. Ibagaman, tao may naksukunan dito ng iba't tiyan kanyak ni Aldrin. Imbate na ka? Nagapa kami manon, Nanang. Pakibagayo ka ni Tatang, tao may naksukunan. Sige. Ibagakan ko na. Agyamanak, Nanang. Nagapa kayo kanila kay mo? Wen kunak lang arudan, Tatang. Ulit-ulitan nyo pa lang matadamagan.
Ay, manon na tawon nga gasawa kayo. Ang maging gaita. Saan kayo pala ang anak ka-adjust? Nagregat akong pasan ti ugali ni Aldrin. Di mo pala mo akumpasan ti ugali ti asawam? Jakla ko man nakias asawa. Ay na, saan mo amay subli ti amin? Ala, aglugan kan iti tricycle. Ta itulod kan ijay balayaw. Daddy, apay ngay. Awan matlangan niya mami. Tsaka mo ah. Saan ka di? Asigod nga kuy-kuyog kayo nga agawit iti malam. At ang amin na panan na. Ay. Eh. Daddy, adan ni mami. Intulot ni lolo. Huwag ngagpaiso. Inaksabatan ni mami. Mami! Ay na, Rowen, anak ko. Lolo? Apay asikatin nang itulot ka ni mami. Tatang, umunig ka pa'y agkapi ka pa'y. Ay, sana na. Ururayan nak ni nanang mo ijay balay. Saan ang makapanganday jay, no saan nakakalangan amangan. Lolo, dito'y kapay lang balay. Kwa apaw ka. Tinasayaat. Mapan kayon tulangan pumasyar ijay balay kan ni ading mau. Wan. Sige, Lolo. Ulyan minto jay mulam abayabas. Ay katun Adun tibungan na. Naluumdan kahit. Agur-uray kada kayo kan ni ading mau. Ket, anya ti aramidem. Ikagluton. Agluto ak, tapno uyawem tumanen. Daddy, mami, aga pa kayo manan. Ay, saan, anak ko? Mabisin kamin kan ni ading ko. Dangag mo. Mabisinin dagita anak mo. Sa anak nga agluto. Ket, anya nga iti ka dagita anak mo. Makaamukan Sigan ati agluto, Daddy. Mapantag buya iti TV, Rowen. Bay ang mga agluto ni Dadim. Umay ka na. Sana bali, nalaing nga agluto ni Dadim. Ay na, friend, ni Aldrin ti pinaglutok. Tamok nga uyawin ng tumanan ti ilutok. Makapagsarita tangarod iti husto. Wen anya ayat ti bagam. Ay na, friend, diyan amin nakautangan ta, agsingsingiran. Ha? Ay, wen anya. Panagbabayad gayam manan. Wen, kat na ibaga na kanyak, amano abulanan asaan ka nagbaybayan. Pudno dayta. Kasano? Nagadumat nga mi ti binayadak. Kuryente, internet, danom, kan, syempre, ti allowance dagiti anak ko. Kat diyan ngay sweldo ni Aldrin. Kukwa na laang mo. Jak daw dawatin. Taaga pa kami laang. Kasta ka di. Kat anya ngay nga rod ti ibagak ijay nakautangan ta. Ibagam. Basta, agbayad ta. Friend, talon abulan asaan ka nakabayad. 15,000 ti bayadam ita abulan. Ay na, pangalaak ngay nga ta iti kasta agatad. Ay nak, kayat ko da ito inluto ni Daddy asidaan tayo, mami. Ay kat nasayaan tapno makapangan ka itinatan. Natang pailaang detayin lutok. Angam kitamet. Kayat dagiti anak ta. Wanan, nalaing kan nga agluto. Sika ngay. No agluto kay tinateng, no saan a half cook, overcook met. Ay no, agsao ka pa'y lang iti kasta. Sige, saan akon nga agluto apulos? Ne, abay, di matrabahom ti agluto. Saanan tas si kalangan ti paraluto dito balay. Agin lalaing kamon. Saan na kami ka di nga itulot iti balay dananang kantatang, Aldrin? Maturugak, masadutak nga drive. Unay kamutan. Kasadut mo matla aminan. Kakaiso na Sabado ita. Pag inanaandak mat Ay, sadut. Sadut ka talaga. Sige, ibagampay da ita at adda sumadutak. Ay, sana bale.
Adungot ka ti tricycle a pagluganan mi. Saan da ka kasapulan? Apay ngay, asaan asimorot ni Aldrin kada kayo? Aw-awisek, nanang. Ngam di namot kayat. Maturog ka nulaangan. Kanayon kayo kadi nga agapa? Jak ilibak, nanang. Nagmadimot ngamin ti ugali na. Apay ngay da kami kanitatang mo. Sipod nagasawa kami. Nga aging nga ita anataangan kaming kat manmano kami nga agapa. Nagtalinaed ti respeto me iti tunggal maysa. Ay nananang, saan nga amon ni Aldrin ti sao a respeto? Kontraan na amin akayat ko. Amin nga ramidak, madi para kankwana. Iso abay-bay akmot nga ramidan na ti kayat na. Isuket nga ado ti agsisina nga agasawa gapo iti dayta. Kayat ko nga rudan asinaan nanang. Maumuma akon iti kasjay nga ugali na. Naungat kan sa ngamin unay kanila kay mo, Marie Grace. Isu akas jay ti ugali na. Anya naungat? Iso ati naungat. Napatag ngamin kadagiti lalaki ti pride da. Nubadbad da kamon ti pride da. Ay, saan da kayat dayta? Ay natatang, awan kanyak ti biddot. Ni Aldrin ti ayan ti biddot. Nuan yaman ti pagkapsutan ti maysa. Isumat ko matisulnitan ti maysa. Takasta ti agasawa. Agtinulong kayo. Tamay maysa kayo kat ngarud itan. Friend, nakabayad akong iti utang ko. Sika ngay. Saan pa'y nga rod? Ay, noumay agsingir dito dyan nakautangan ta. Ibagam nga awanak Awan ka di ti pagbayad mo. Pangalak ngay iti 15,000. Apay ngamin nga inurnong mo ti utang mo. Wen nga rod. Nagrigatan ti kastoy. Amom no asino ti makatulong kan ka. Asino? Ibagam man, tao masidagak kan kwa na. Nilakay mo Nilakay ko? Ay, anya kamutan, friend. Amumot akanayon ti panagapami. Kat asino ngay kumati sa bali at tumulong kan ka, no saan nga iso. Daddy, dandanitan makaluto. Sigurado ang magustuhan ni Mami no sumangpet. O na, naimas da ito inluto ta asidayan ko naman. Naimas ti panaglutom, Daddy. Isu amanipod ita. Sikan ti para luto dito'y balay. Ha? Adan ni Mami? Mami! Nakaluto kayon? Maangot ko Ay na, makapabisin. Wan, Mami. Nakaluto kamin kan ni Daddy. Iso amangan tayon, tapno maramanam ti inluto mi kini Rowan. Ay, nakaluto kayon nga agpaiso. Angam nakawarwaramot to'y kusina. Hoy, Aldrin kunam siguro asyak ti mangyurnos kadag iti waram. Hoy, nabambanugak. Jak kaya ti aglinis. Agungat ka manan. Taasino kumatinam na maam amang yurnos kadag ito'y waram, ha? Tapno ibagakken ka, Aldrin. Jak kayat amaturog, asaan anaisimpa ti kusina. Ari Chris, kanayon tamatan nga agapan. Saan tan samatan nga kingkin na awatan na talaga? Talaga asaanan. Anya ka diti kayat mga ramidak. Tapno agbaliw ti kasta at ratong kanyak. Kanayon na kapapabainan. Ipakpakitam nga awan respetom kanyak kasasawam. Pakawanan nak nga rod. No adaman mararamidak asan anasayat kan ka. Sikamot kami. Di nakpay amo nga asikaswan. Kasla agung unget kalatan kanyak. Nga uray anya ti aramidak. Awan pa'y apresyaram. Kasano anay bagam dayta? No agluto sika kumamot ti agiurnos ije kusina. Sana dayta agung unget ti aramidam. Tamasaktanak mat. Ammom matgayam ti masaktan. Tapna ammom, idi pa'y lang asaksaktam matiriknak. Agpinakaman nga roden. Bakit? Pakawanan ka,
tapakawanan nakmet. Pasensya no nasaktak tiriknam. Sorry, bakit? O anya, nakaluto kayon ka ni Dadim? Un, mami. O sige, tay sagana kong tilamisaan. Inkaayaban mo ni ading mo. Makiay-ayam ijerwar kat. Un, mami. La, 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 la. Oh, bakit? Ramanam da ito inluto mi kini Rowin. Wen, amok anaimas da ito lutom, lakay. Pasensya ka na. Aduman ang tiwara dito yung kusina. Kastoy nga min no aglutluto ak. Ala, siya kung ti makaam mo amang iurnos. Aywan gayam. Nadamot babae nga imay dito'y balay itay awang ka. Agsingsingir. Pudno ka di nga dautang mo akin simil. Ha? Apay nga may nagsingir dito balay. Kunakmat ngagsarita kami dya opisina. Bakit? Pag tinulungan ta dagiti dumtang a problema iti pamilyata. Isu asan arumba nga isekretom kanyak dahita. Matulungan nak nga rod nga agbayad. Apay kit dinasaan. Sigamat namin. Di mo imbagbaga kanyak. Ay, agyaman ak no kasta. Lakay. Dito'y ko ana amiris, adag iti agasawa katrumba nga agsarita iti nasayaat. Tapno mapagsaritaan dadag iti pakasaknan iti pamilyada. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Marie Chris. Pagayam Marie Chris, pudno dayta kinunam. Dagiti agasawa, no adda ko maproblema ket pagsaritaan da iti nasayaat. No kasta amin dagiti agasawa, maliklikan ti saan a panagkinaawatan. Ken, ti panagsina. Bueno papagayam, ikanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marie Chris, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti matriksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Marie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napintas ti trabahok iti kumpanya a nagaplayak. Ken nasaya at ti panangtrato kada kami ti manager mi. Planok ti agbayag iti daytoy a kumpanya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marie. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimet. Sana masapol nga iras mo dagita. Jakayat mabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimet. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa'y nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandani akon malpasamangan. Apay nga ita kalaang. Di mo't kunakan ka nga irash ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mo't gayam arash day jay? Ay, bisbisinam laang day tabagi. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita apanawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasingpet ti boss. Agasem, tinawan nga daing Chris tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wan nga rod. O sige, mangan akon, agiddan tan asumre. Sige, mangan kan mare.
Intaray ko manen iti ospital ni nanang mo itay. Tasimro manen ti sakit na. No kasta? Na-confine manan ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas namanen ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Oray, basit la kwarta. Igatang ko may tiagas. Mangibaga aklaangan ka dagiti gagayem ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kinimanang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya? Ada kwartam? Basta ibagam no mano. Ken ibagam mo at noan niya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan ngagdamag pay. Basta sungbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko amabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamon nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay kumaadyak maamuan. Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon di kwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan, Dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka, Dayjay. Kunakkan ka at talaga ama nagtulong ka dagiti staff na ni sir. Ngam, saan akas ka rin na di intad na kwarta? Apay amadanagan ka akasta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka di nga agorder akon iti kanan? Si Kaman. Si kapay lang ti agbayad, Kaano nga min aya si ka tinagbayad no the date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro ka tumatlang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mo't nga agbirbiro? Kung nagtumatkan ka, nga isarak na iti kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaan ijay? Tatay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat ti sado takaskan ka? Si Kamat, tila ibagbagang. Mapanak man langan agordar. Intulod na kagayam ni Arnold dito balay. Da kayo pa'y matlagayam iti day di alalaki. Kunak man no imbreak mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak mat. Awan ti maganab mo iti day di alalaki. Uwan nga rod. Tunggal mangan kayo iti restaurant. Sika ti agbayad. Pati load na. Sika ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawan a relasyon mi, manang. Ay na, oray pa'y mano atawan ti relasyon nyo. No kastamot latta ti ugali na. Imbag kumaanubak ng katayso. Oray gastusam aging gat lumakay. Ay ayatak namin ni Arnold, manang. Ay nasaanan nga uso day ta ayat-ayat ita apanawan. Agpraktikal ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anya ngay. Talaga nga agabroad akon. Oray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya nga gawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir? Katuan? Ay ngam pagsasaritaan mi itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod da ita. Iso nga masidaga kada kayo. Siya kung timangitreat kada kayo. Oh, nangag mo, friend? Uwan, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apagmeriendaan. Ay, nabnabsoga. Sir, agyaman kami iti pa nang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awan na nyaman na. Sir,
Asa daglaan nga dito ti balay mi. Siya kung ti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Wan, sir. At adayo di balay ni. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan. Maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manen, sir. Ay, talaga anak kasing singpot ka, boss! Ita tanay dagastan ni Brenda. Si kamat tan titulod ko, Marie. Ay, narabyan kan anagawid, sir. Aman, agungatan ni misis mo. Agungat? Saan maaramid dayta, Marie? Di mo kadi amo, amadama ti panagkemo ni misis ko? Ha? Ada cancer ni misis mo, sir? Ay, sapay ko mata maimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo tairaman ko iti kararag ko. Agyaman, dayta ti magustuak agalat mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamagakan ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngem. Interesado ako ni amangam mo. Adda ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka, adda nga tanamnamak. Anya? Ay. Angaw ko lang, dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuin? Dito ka diti dalan ang mapanidya balay yun? Diretsom lang day ka kalsada, sir. Ibagak to no agsardan kan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makaamo kadananang kantatang, kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay nga itinam na maam, no sana siya. Ay, diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapulan, ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko, kainton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao, ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dangdanggan. Anya aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate? Uy, itay mo pa'y abas-basangan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta katetext mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo narumbang nga ibagakkan ka dayto eh. Apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapuan na aya. Basaam ngamin Nan kita akman. Ha? Pudno ka di dagito'y? Saan ka mamati? Ni sir tinagapuan dagito'y a message. Ala? Agar-aram kan ka? Nang rugiday ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Agar-aram at talaga kan ka ni sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray mano. Jack replayan. Ngam itay nakpay nga message. Awan dito'y opisina. Ngam ada meeting da iji dawaw. Kat, anya ti plano? Jack amo. Amok akasapulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam mo ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nung agkimkimo ti asawa na? Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ay, at damad gayam pagdaldalanan ni sir. Han, kunakmat kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay kumaalodan ka? Anya, kamutan, Han. Nakaungungot kamutan.
Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan ako nga awagan? Anya ka matanan. Saan ka kadimat agasta? Ibatam ti ima. Apay, di na ka din ayayatan. Ado ti parikot ko ita. Ay, isumat lagayam anak kong umot ka. Isu nga adayuan nakpailaan. Anya? Di nakmat ko marabakan iti kasta. Amumat, ayayatan ka unay. Ag-cool off ta pailaan? Mari, anya mat klaseng angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay? Pampanunutik laeng. Kasano dagiti duwang anak na no ag-abroad matain. Ada akmat. Sapay kong mga raw, tasaan ka pa'y amakias-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amakiasawa, tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kamin. Nasaysaya at agsina kamin. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kamin tulat na ti agkagasat. Di, agsabat tulat na ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay anak live ka? Masikaswag namin dagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Mang Poda ni Sir. Katamom, in my office, damdamagan na ka. Apay ka no anak live ka? Rumbang ka di ama-amuan na no, apay ang nagliva? Awawagan na ka kano. Yung apay adi mo sungsungbatan. Mariribukan na kita. Nag-chat, kayat nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus, talagang samat at type na ka. Isungarod ajak sungsungbatan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng, pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni Sir. Ay wan agpanunot ka ana imbag. Rumbang laeng, friend. Agyaman ak ta pinatgamtikid daw kung hakita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito italaang lugan mo nga agsarita, Sir. Taamangan no adda makakita ka data, kat sabali pa iti panunutan da. Di mabalin na mapantay iti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, Sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mula mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawang, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie. Pagyamanak no makaamiris kanton, Sir. Saan anasaya at dahi ti apampanunutan? Iso pa nga asin. Sardangan nakkuman. Itulod na klangan iti balay mi, Sir. Sige. No day tati kayat mo, Marie. Agyaman na, Sir. Mas pinilik tinag-resign iti trabaho, Mr. Lonely. Ket ita, nakabiro kak iti baro at trabaho. At dameten iti abroad ni manang ko. Ket nasulbaren ti problema mi iti kwarta. Ket natal napay ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasa. Tuy pagayam mo, Marie. Marie pagayam ko, nasayat launay, tapinilim, tinalinteg, adana. Nang liklik ka iti gulo, apagbabawyam kuma, iti tong palbiag mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, tipan na kay drama ti pakasalitaan ni Marie. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely,
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mariel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nilari ti damo a kaayan-ayat ko. Inayat ko iti kastaunay. Nang runa, idinaaddaan kamin iti anak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mariel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itay kapay apalpaliiwan, anak ko. Kasla saan ka makaid na? Ay, diyak ngamin makontak ti cellphone ni Larry, nanang. Ha? Manumutan nga aldaw akastoy. Di na pa'y kumustaan ni baby. Amangan numakumikum laeng, anak ko. Sapay kumatakas ta. Malidaya anak laeng, gaputa sigud mat asaan akas dyan ni Larry. Kanayon nga ag-update kada kami nga agina. Sa di naman ti papanan na. Italaang akas to'y. Diyak kaya ti agpanunot iti saan anasaya at kankwana. Panagkunak. Adda saan anasaya at nga aramidan na. Anya? Diyak amo no anyat aramidag, friend. Amangan no makumikum laeng. Ngam panagkunak kat saan. Ngamin, idi, kat oray makumikum. At dalata oras na ngag-update kada kami. Sa dino ngay nga tante ayan na. Diyak nga rod amo. Iso anak ko na kaninanang. No bilang awan pa'y update na aging gainton umay alawas. Mapanak ija ayan ni manang na. Salud-sodak no ammo na ti ayan ni Larry. Awan, nasaya at day taan na panunot mo, friend. Sigurado nga addaam mo ni manang na. Nasaya at ay may ka Mariel ading ko. Wan manang, kinapudno na. Diyak na katurturog iti mano arabi Gapo iti kapapanunot ko ni Larry. No sa dino nga tanti ayan na. No kumusta nga tan? Ay, pasensya ka lako man Mariel. Ngamnas kan nga ibagakkan ka tinakuna sakbayan nagpakada kanyak. Ha? Pakawanam ko matikamsat ko. Gaputasan pa'y anak kasagana iti responsibilidad kas amati anak yo. Anya? Day tatimbaga na kanyak. Sakbaya pimanaw. Nakuna na amapan agsapol iti panggadan na. Kasta unay kano abain na kadagiti kakabagyam. Gaputawan may pakita na. Anya? Isu na lang. Tasaan namat nga imbaga no sa dino ti papanan na. Ngam saan ka madanagan? Damok as safe ni Larry iti napanan na. Ay. Di ka madanagan. Tapno may papan iti anak yo. Tumulong ak iti suporta. Nang runa ita, ta baby pa'y laeng. Diyak amo no apay anaaramid ni Larry kanyak ti kastoy nanang. Ala, husto nanak ko. Iti ka ano man. Sa anak mo't ngagrekreklamo. Numasit ti matgadan na no dadduma. Adamot trabaho. Isungayos laeng. Ngam no apay akalat-latan at tinalikodan na kami iti anak mi. Ay, pagkalmaam tirik naman ako. Saan ka kumaunay ngagpanunot? Saan anasaya at ti epekto na itibag iti stress? Nanang. Addan tulat taal daw amamiris na abiddo ti panang talikod na kada kayo. Gapulaeng itinagrabaw arason. Sapay la kumata saan? Sapay la kumata makaamiris. Katagsubli kada kami. Ay ayatek unay ni Larry. Nga oray kas jay ti inaramid na. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Mariel, pudno ka di tinadamag ko? Ah, anya day ta, friend? Adda ngamin nakaibaga kanyak. Nagdatdaton ka no ni Jason kan ka. Ha? Nasingpat ni Jason. Awan makunakkan kwa na para kan ka.
Kan maysa, tawon mo't tan tinaglabas manipod pimanaw ni Larry. Panagkunak, saanen nga agsublipay dayjay. Dayta nga ro ti pampanunutak. Jack mailibak, nga adamot panagayat ko ka ni Jason. Ngam kasanon ni Larry no bilang lang. Di mon panunutan ni Larry. Tanupod no ti panagayat na kada kayo nga agina. Saan na kumangay naramit ti kastsay? Nga uray la imabot iti mano atawan. Sa bagay matkit di Isong awan dakas na, no ikam ni Jason iti chance na. Addaken ka dayta anak ko. No siya, awan parikot no bilang tamakiayan ayat ka. Nanang. Tinapatag kat saan mo abaybayan ti anak mo. Wen, nanang. Ikamlat ta iti oras mo. Kanti kanayon ko nga ipalpalagip kan ka. Pilyam tay lalaki ang maaklon na tinapalabas mo. Ay na, nagpintas matanda ti kwentas a regalong kanyak, Jason. Agyaman ha? Deserve mo ti maikan iti kasta, Mariel. Sika talaga. Oh, at to'y matigatas kan diaper para kini baby. Ha? Idi naudi ang napanak iti balayo. Nakitak nga do ti ay ayam na. Iso asaanin nga ay ayam ti ginatang ko para ken kuana. Gatas laengan, tapno ad dapay alumukmag. Agyaman na ka talaga, Jason. Pagyamanak unay, gaputa mariknak asaan laang asyak ti ay ayatam. No dikat, napatagkan ka ti anak ko. Awanan yaman na. No kasano ti panagayat ko ken ka, kastamat iti anak mo. Ipatpatig ko unay ti anak mo. Kaspudpud no nga anak ko. Magustuak man ti kinasingpot dayjay a Jason anak ko. Nanang. Nadayaw ken na respeto. Nasingpot at talaga ni Jason, nanang. Kinapudno na. Manipod, nagayan ayat kami. Awan pa'y napuuta ka nagapaan mi. Kasta ka di anak ko. Ay na nagsaya atan no kasta. Kat sapay la kumatag tultuloy dayta. Wan nga ro, nanang. Napakumbaba nga mi ni Jason. Kandi na kayat nga agap-apa kami. Kasta ka di. Ay, sapay la kuma nga rod, ta saan nga agbalbaliw ti kasta nga ugali na. Kan sapay la kuma, ta ison ti lalaki aparakan ka. Among friend, makunak anagasat ka iti boyfriend mo. Taapay anak ko nam dayta. Wana, gapot amin kan kuan na ti kinasingpot ti may sa alalaki. Abirbiru kan ti may sa babae. Wanya rod. Nagasatak. Gapot iti kinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Katsyak pa'y lang a single mom tinagustuhan na. Amom, awan pilpilyan ni ayat. Uray man no ado dita ti babalasang. No si kamot ti kayat na. Di si kalat ta. Sa bagay matkit di Iso amakunak anagasat ka. Sapay la kuman, ta isunto ti kagasat mo, friend. Mariel, adda ko makayat ko nga ibagakin ka. Anya dayta, ibagamon. Panagkunak, umdas matan ti urnong ko. Kayat ko mga kalaysatan. Dayta, ket no manugot ka. Ha? Ngam, saan ka nga apuraen? No ko na mga aguray pa'y, maawatan ka. Jason, awan ti makagapo. Tapno saan na ka umanugot iti ibagbagam. Kinapudno na. Dayta ti ururayag nga ibagam kanyak. Ha? Kayat mo asawen. Mayat kan apa ikalay sa kanyak? Uwan, kat masigurado nga iti kaanuman. Saan nga agbabawi iti daytoy a desisyon ko. Kayat mo asawan? Saan ako niyang trabaho? Wen, dito'y kalata ko man balay. Awiram ni baby.
Umdasan asyak ti agtrabaho para kada tayo. Kastamat tan kininanang. Ha? No maipasimbak na ito yung sangot ti balay, mangrugi kalangan iti basit a pagtagilakwan. Tapno mabantayan mo't lang ni baby. Kan tapno saan ta na mangala iti para awawir. Agyaman ako na, Jason. Agyaman na ka talaga. Awanan yaman na, si kakit dimet. Agasawatan. Iso nga rod apagsaritaan ta ti amin abanag apagsayaatan ti pamilyata. Kaya't dito yung kalatan balay. Tapno saan ka unay ang mabannog. Hello, Manang Divine? Hello, Mariel ading ko. Kumusta kayo, matan? Okay laang, Manang. Da kayo? Kumusta? Ha? Kwa? Nasayat matlata. Aywan gayam. Amangan no saan ka busy talawas. Kwa? Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Birthday nga minti inauna nga anak ko inton Merkules. Umay kayo kuma. Itugot mo ni baby. Kailiw mo tan ang makita. Oh, sige, Manang. Umay kami iti anak ko. Anya, mapan kayo ijay ayan ti kabsat ni Larry ko naman ako. Wan ko ma, Nanang. Imawag gamin iti kalma ni Manang Divine. Kasangay ka no ti inauna nga anak na. Kat inimbitaran na. Anya? Kan maysa, kailiw da ka nung mata ni baby. Ay kat impakadam ka din iti asawam. Kasarita ko mapaylaang. Masiguradok apat ganak. Nanang, no anyaman tinagkurangan ni Larry. Kan no anyaman dagiti parikot iti nagbaetan mi. Saan akaraman ti kabsat na. Nasingpat ni Manang Divine kanyak. Iso nga ure awan kamin ka ni Larry. Ibilang kulat ta apagayam ni Manang Divine. Mala, mangan kalat ta Mariel. Kabayatan ang nakaturog ti anak mo Jessilend. Wan Manang, kat mangan tayo Ala, mangan kalat ta. Nasuya ak iti angot ti makan tada kami ngamin tinagluto itay parbangon. Mangantan, Mariel. Agsangutan amangan. Larry? Oh, nasdaaw ka, nakakita kanyak? Ada kagayam. O ala, agsarsarita kayo pa. Taas si kaswak dagiti daddo maabisita. Apay asaan mo nga impakaam mo? Nga ada kagayam mo dito balay ti kabsat mo. Diyakon impakaam mo kan ka. Gaputa amangan no saan kayo nga umay. Numaamuam nga daak ditoy. Anya? Mariel, damag ko anak asawa kagayaman. Wan? Iso ni Jason? Kasta ka di. Ala, mangantapay nga muna. Agsarita ta inton madamdama. Saan nga ang angaw ti inaramid mo? At tinalikodan na kamilatan akaslaawan anyaman na, Larry. Aklunak ang nagbindutak. Amok da ita. Kinapudno na. Aging ga ita. Kat iso ti pagbababawyak. Nagbalinak atakrot. Sa ita. Kayat mo ti makisinubyan kanyak. Anyat pa nagkitam kanyak. Ay ayam. Apanawam laang no kayat mo. Subliam no kayat mo kasta ka di. Ha? Iti ka anuman. Saan nga excuse ti rason? Asaan anak kasagana? Tapno talikudam ti anak mo? Tandaan am dayta. Awan ka kadagiti panawon ang masapul da ka. Sa ita, kayat mo ti agsubli. Agpanunot ka kumaan na imbag, Larry. Naladawon ti amin. Nagkita kayo kini Larry ija ayan damanang na. Wen, jakmat kamin among nga dagayam ijay. Naamukla ko mga ada ijay. Saan kami kumananapan ka ni baby? Amok no anya ti kayat asawan ti panagsangit mo. Amok nga aging gaita. Kat addalat ta panagayat mo ken kuana. Saan ka met ama babalaw no bilang laeng? Gaputa dalakit nga rod anak yo. Saan, Jason? Juan, ada anak mi. Iso ti ama ni baby. Ngam saan ang nagbalin a responsable nga ama ti anak ko? Imayak ta kayat ka akasarita, Larry.
Ha? Kas itinakunam idi na minsan, nga awan ti closure ta. Daytoy nga rodan ti maudi. Mariel, apay akas tamot ang tibagbagam. Husto ka, itinakunam kanyag. Nga adalata panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka. Tas ika nga rod ti ama ti anak ko. Nga madaan ako iti asawa ita. Mariel, ay ayatan ka unay-unay. Imadayo ka, tapno ang trabaho. Kat iti panagsubli ka, kat data kumapailaan. Ngam saan gaya mo na mabalin. Wan, ni Jason tinangpuno kadagiti amin anak kurangam. Iso asaan nak ang mapabasol no inayat ko ni Jason iti kastaunay. Asawa kon tanagkalay sa kamin. Iso alipatan na kon. Ay ayatak ni Larry, ngam ingkarigatak alinipat ti amin kada kami, gapu taaddan ni Jason iti biyag mi nga agina, asaan anang baybay akada kami, akas iti inaramid ti ama ti anak ko. Saan mo na nagpakpakita ni Larry kada kami, manipod iti naudi a panagsarita mi. Tuy pagayam mo, Mariel. Agyaman nakpagayam Mariel iti daytoy apakasaritaam. Husto ti inaramid mo, asaan mon asinublian ni Larry. Gaputa ididamo pailaeng, ket impariknana, asaan anapudno kan ka. Ni Jason ti makuna anapudno, gaputa inaklon na ti amin mo. Sapay lako ma, tagtultuloy ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mariel. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.